Hagajing kenduk ki MDC Kaliang Persya hagajing alam ubat Tita Starwal Khan MDC na sora wat unoi alam Kaliang Persya berubat Winston Tony Diengdoh Chief Executive Member hakanok pai sngi jong kalai poi tarik uleber araja Diengdoh lai keren halor kajing e nok kam ubat TT Diengdoh Senior Advocate kumu Senior Counsel ke Khasi Hills Autonomous District Council Dangshan. Ketika pang yakran kami namar bakal jaring khat ru bat kajing sha weng sipor ubat DGs im yong nakakam kumu Secretary Shaka Executive Committee ke KHADC Dangshan ya kabau ba Winston ulaong bakam dan jing DAA kajing weng kam sipor yo ba DGs im yong bat kajing e nok kam ubat TT Diengdoh. Habakran cikilat pathai kubor hadin kajing kendu ubat Tita Starwal Khan ulaong bu Chief Executive Member ulapen syai bakadeka daw shimat jong ubat TT Diengdoh. Henry ke bakam pensngokya ya Kaliang Persya kalong baka Executive Committee kala Thung bujli do bamdai upara Jaidbynriew ban bat ya ketika kam ya kaba CEM ulaong bagi duna ki khasi ki badai ki Senior Advocate. Ka Executive Committee kat kom ko Office Order hak arpulai tarik uleber arja Jaidbynriew kala Thung yo HL Shangraiso Senior Advocate komu Special Counsel ban mi khmat na kabanta ka Council lani ki nu ki officer jongka hakikam ki ban na kapor sakapor hak khmat ka nu ka Judicial Forum. Ngedei ba kajing resign jong ba TT Diengdoh we ki Senior Advocate balang Standing Council Jaka Council. But I can hear ila ang makanika kam shimet yung hi, kajing som shimet yung hi, ba ila weng no ila di Standing Council yung council. Bakam dan jing ede ba kataka case ka ba ede ba kajing siya suspend yung secretary ila di ba kataka DIL. Teka taro ila pan siya yung data. Nakaliang ka yung ilo yung dadi ba nong may pat marwa nakaliang ka isi ila pan siya yung data. Tenre nakaliang ka yung issues no dan jing wetang kaway kalong ba hadian kajing ino kam jang ba TT Diengdoh I bala Thung do we pat bumdei na Jaidbynriew kajung I para do stam ban long Standing Council tena kaliang jung I lapan sai ba ngi duna palat e ki khasi ki jung I bakin don ki Senior Advocate takadaw yo bala Thung sipor daw ni Standing Council ba bumdei na Jaidbynriew kajung Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F hakajing som. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya